Почитувани гледачи, како што најавивме, наш и ваш ексклузивен гостин, ние се наоѓаме во селото Дуб. Ќе зборуваме со познатиот лекар по природна медицина Милован Милошевиќ, кој во изминатите децении има помогнато на многу луѓе и кај него бара спас од многу, да кажем, тешки неизлечиви болести. Господине Миловане, добар ден, како сте? Добар дан вама и вашим гледалцima. Иако имате 88 години, вие се уште се чувствувате добро. Dobro se osjećam, hvala Bogu na zdravlju i dobrom čovjeku na pitanju. Odlično sam, što i vama od Boga i srca želim. Кажете ни, вие се свртивте кон природен начин на лекување, откако пред многу години имавте проблеми со вашето здравје, па раскажете целата приказна. Pa, ja sam doktor nauka prirodne medicine, ali to sam postao mnogo kasnije nego što sam počeo, dok sam sam sebe izlečio i počeo druge ljude da obučavam kako samostalno da uklanjaju uzroke bolesti, jer uzroci bolesti su uglavnom loša ishrana, a okidač za nastanak bolesti je stres. Mi na jedno i drugo možemo samostalno lično da delujemo. Znači, ishranu mi biramo, a i stres mi možda uklonimo, jer nema potrebe da se sekiramo i da se upravo nerviramo, da dobijamo stres za ono što se desilo, sve što se desilo ne može se izmeniti. I sve što će se desiti, a van je našeg uticaja, ne možemo izmeniti. Prema tome, nema razloga za sekiraciju, jer je naše zdravlje i život najvažniji od svega toga. Ništa ne možemo izmeniti, pa prema tome, ako je neko umro, naša žalost i tuga ne može povratiti u život. Вие имавте пред 2 децении проблеми со срце и на некој начин се свртивте кон природна медицина и тоа ви помогна. Pa ja imam ne samo pre 2 decenije, mnogo više od 2 decenije ja imam visok pritisak i ne samo visok pritisak, već u svojoj 34. godini na pregledu u Ljubljani, u vojnoj bolnici, su mi rekli da imam zamaštenu masnu jetru i da imam oboljenje jetre, da bi trebao da se lečim. To je bilo znači pre 50 i nešto godina. Ali, znate, u mladosti sve može da se podnese i ništa nije teško, ali sve se to plaća kasnije u zrelijim godinama. Tako i ja od 2001. godine sam imao problem da kad sam bio na pregledu u Užičkoj bolnici, konstatovano je da imam zakrčenje jednog krvnog suda u srcu 100%, drugog 80% i 50%. To je urađeno na koronografiji u Beogradu u urgentnom centru i rečeno je da treba da ugradim 3 bajpasa. Bajpas je zakazan da se ugradi 24. oktobra 2001. godine. Ja sam, kad sam došao na zakazani termin, odbio operaciju i uradili su jednu baloniletaciju. Tada su samo proširili jedan krvni sud i dali mi da pijem 7 vrsta lekova 3 put dnevno. Ja sam to pio do marta 2002. godine i tada sam ponovo dobio napad angine pectoris u 2 sata noću i uzeo sam nitroglicerin koji mi je smirio 2 sata i u 4 sata u noć ponovo sam imao napad angine pectoris i to jutro sam otišao ponovo u urgentni centar u Beograd i oni su mi rekli da moram da radim rekonografiju. Da bi to uradili, ja sam zakazao za opet oktobar, ovo je bilo 29. maja, opet sam zakazao za oktobar rekonografiju i ja na tu rekonografiju nisam otišao, uzeo sam zdravlje u svoje ruke i evo, hvala Bogu, već 23
treća godina ja živim bez operacije i bez ugrađivanja 3 bajpasa. Što napravite kога doјдовте прв пат овдека во село Дуб, сменивте начин на исхрана и започнавте еден нов живот кој значи ваше подобро здравје? Pa znate, da bi čovjek bio zdrav, on mora u ovo vreme kada je sve u suštini zatrovano. Zatrovan je vazduh, zatrovana hrana, zatrovana voda, zatrovana zemlja. On mora da nastavi, da nađe načina da to izmeni, a može izmeniti samo ako promeni mjesto stanovanja, jer veliki gradovi su najzagađeniji. Ja sam živio u Beogradu i 1994. sam došao u selo Dub. Tada sam napravio ovu kuću i počeo ovdje da živim, jer je ovo, pored ostalog, i vazdušna banja. Ovdje je čist vazduh, zdrava voda, i nije toliko zatrovana zemlja, a ja na svojim parcelama, u svojoj bašti odgajam organsku hranu, tako da se upravo organski hranim, a ako se organskom hranom hranite i ako promijenite stil života, to znači da nemate opterećenja, da ne gledate mnogo televiziju, da vas televizija ne truje, jer ono što gledate to postajete, a i ono što mislite, takav vam je život. Prema tome, ako imate dobre misli, ako imate dobru hranu, bit ćete i zdravi. Доктор, ајде објасни ме една кратка дефиниција органска храна, што значи? Organska hrana znači da je hrana gajena bez veštačkog đubriva i bez prskanja sa herbicidima i pesticidima. Znači da nije hemijski zatrovana, ali je potrebno i da parcela ne bude đubrena sa veštačkim đubrima, ima konverzija. Znači, da bi dobio certifikat da je organsko, mora 3 godine da prođe, da se izvrši konverzija tog zemljišta, da se očisti od ranije korištenog veštačkog đubriva ili prskanja i da nije u blizini parcele na kojoj gajite vaše organske proizvode parcela koja se prska ili se đubri veštačkim đubrivom. Доктор, еве ние овдека имаме вашиот пакет органска храна и тука пишува што има додатоци. Овој пакет на некој начин му носи здравје на секој човек. Што значи кој сака некој да го користи целиот овој пакет, што може да му донесе бенефит? Pa ovaj paket hrane je za čišćenje organizma. U ovom paketu hrane je spakovano negdje oko 40 namirnica. To je spakovano u 11 kesica za ručak i večeru za 2 osobe. Paket je spakovan za 2 osobe, a u kesicama su sve vrste žitarica, mahunarki, semena i suvog povrća. Pored tih 11 kesica koje su za ručak i večeru za 2 osobe, to je znači jedna kesica je 4 obroka, ili ako jedna osoba jede, onda se kesica deli na pola, pa je taj paket za 22 dana 3 obroka dnevno, a oca neko da je 11 kesica, to je ručak i večer. Pored toga ima i u kesice za doručak. Za doručak su recimo cerealije, a to znači da je to ovsene pahuljice, ljustvice soje, suve pšenične klice, i to se stavlja u biljno mlijeko, a ako nema biljnog mlijeka, onda se to može staviti i u prirodni ceđeni sok. Može se to rastvara i u vodi za doručak. A za ručak se ove namirnice koje sam rekao uveče izruči kesica na tanjir, prebere se da možda nema neki žižak, jer su namirnice organske i gajene, pa nisu prskane i može da se desi da ima žiška. Onda se taj žižak otkloni,
i ta sadržina se stavi u cediljku za supu, pa se opere i tako oprana se stavi u posudu za kuvanje. Naspe se vode da bude 2 prsta iznad sadržaja ove kesice i to prestoji preko noći, ujutro se skuva i to je za ručak i večer. Doktore, ovdje kad nije imame dve... U paketu još samo mojna. U paketu još ima čaj za bubrege i čaj na bazi žalfije. Čaj za bubrege se pije 21 dan, a njegova sadržina je 15 grama rastavića, 10 grama lista koprive, 6 grama katariona i 8 grama troskota. Ima posebna procedura za kuvanje, a to kako se kuva piše u uputstvu koje se nalazi u paketu, a i piše na samoj kesici. Pored toga čaja za bubrege ima čaj na bazi žalfije, to je u suštini brojcov čaj koji ima kesicu žalfije, kesicu nane, matičnjaka i katariona. To je sastav paketa. Koji se pridobivkite od korištenja na ova hrana? Знаеме дека вие многу пати сте rekli дека токсини се најголемото зло во организмот на човекот и многу луѓе имаат отрови, а не се ни свесни за тоа. Pa ovaj paket, korištenje ovoga paketa se čisti organizam. U namirnicama koji su sadržani u ovom paketu ima sve nutritivne elemente koji su potrebni za normalan život čoveka. Znači, ako se taj paket jede, onda se čisti organizam na ćelijskom nivou. A kad se čisti organizam na ćelijskom nivou, pod uslovom da se uz obroke koji su kuvani ne jede ni hleb, posebno ne treba jesti hleb, onda se i gubi na telesnoj težini. On je jako značajan za ovo vreme naše prevelike telesne težine i ko koristi ovaj paket 22 dana, obično izgubi 10 kilograma, a nikada nije gladan. Jer su žitarice i marhunarke složeni ugljeni hidrati koji se sporo razlažu i drže čoveka jako dugo sitim. Evo, ние ќе покажеме на камера овдека. Ви имате повеќе книги. Ова е една од книгите Генерални ремонт организма. Тука се е напишано во... Pa, Generalni remont organizma je 3. knjiga koju sam ja napisao. Prva knjiga koju sam napisao je Servis čišćenja organizma. Pošto je meni osnovno zanimanje, osnovno opredeljenje bilo mašinstvo. Ja sam završio Vojno-tehničku akademiju, mašinski, odnosno motoristički smer i kod nas je bilo u vojsci obavezno 2 puta godišnje vršiti servis motornih vozila. Prema tome, kad se vrši servis, onda se moraju očistiti mašina i motor. Tada se menja i ulje, se menjalo na prelaska na zimu, zimsku i letnju proizvodnju. Sada ima univerzalno ulje, ne prelazi se, koristi se i zimi i leti, ali tada to bilo. Prema tome, potrebno je očistiti organizam, jer ja sam to poistovetio kao naš organizam, kao mašinu. Jer to je najsloženija mašina u svemiru. Nema složenije mašine od ljudskog organizma. Pogledajte vi samo kako funkcioniše naše oko. Znate, kad mi gledamo, a to se prenosi vidnim kanalima, vidnim talasima do mozga gdje se pretvara to u sliku i u vid. To je tako složeno da je neverovatno. To je najsloženiji organizam. Prema tome njega treba očistiti, a kad se očisti, onda može se vršiti generalni remont. Jer Bog ili tvorac, kada je nas stvorio, ona se stvorio budemo zdravi. Da bi bili zdravi, dao nam imunni sistem. Međutim, imunni sistem uništavamo od samog rođenja. Sada su počeli da daju vakcine i u
majčinoj utrobi, daju, znači, vakcinišu i fetuse. Prema tome uništavamo, znači, naš imunni sistem. Mi hoćemo damo vakcinu da zaštitimo naš organizam od napadača, ne da naš organizam formira svoj imunni sistem i da se samostalno brani. Kada to stvaramo, mi, znači, uništavamo imunni sistem, a stvaramo novi imunni sistem. Pored toga, tvorac se stvorio da smo samo regulišući. Naš organizam sam reguliše sve. Reguliše visinu telesne temperature, reguliše visinu krvnog pritiska, reguliše nivo šećera u krvi, reguliše nivo lučenja hormona, enzima, reguliše naše disanje, sve živo reguliše. Ali mi i tu hoćemo budemo pametniji od Boga. Čim neko dobije temperaturu 37 stepeni, mi kažemo daj mu te aspirin, daj mu andol, obori temperaturu, a Tvorac je nas stvorio da se temperatura povećava jer je na taj način se branimo od napadača. Nijedan virus, nijedna bakterija ne živi na 39 stepeni. Prema tome, kada mi postignemo 39 stepeni, mi ćemo uništiti napadače. Ako se desi da temperatura pređe preko 39 stepeni, znači da su napadači savladali naš odbrambeni sistem i da trebamo pomoći organizmu. Također, mi ne dozvoljavamo da naš krvni pritisak bude normalan. Zašto ne dozvoljavamo? Ne dozvoljavamo jer jedemo hranu koju Tvorac nije propisao kada je nas stvorio. U 29. stihu prve Mojsijeve knjige kaže i evo dao sam svo bilje koje nosi seme i drveće koje nosi plodove, to vam je za hranu. Ali mi hoćemo da jedemo da bi zadovoljili ukus našeg nepca, hoćemo da jedemo i slatkiše, hoćemo da jedemo i meso, hoćemo da jedemo i mleko i mlečne proizvode i tako dalje. Na taj način i još ne samo to, nego i termički obrađujemo hranu. A kao termički obradimo hranu, onda ta hrana koju mi jedemo je postala svi minerali su postali anorganski. A anorganske minerale ne može krv da unese u ćelije. Da bi nama ušli kalcijum, magnezijum, kobalt i ostali minerali u naše ćelije, biljka iz zemlje crpi minerale i te minerale koji su anorganski pretvara u organske i onda mi te minerale ako uzmemo i koristimo termički neobrađene, onda unosimo direktno u organizam. Zato je ovaj pokret presne hrane postao popularan jer on zagovara da se ništa termički ne obrađuje. Međutim, ne može se pasulj jesti da se termički ne bude obrađen. Jer pasulj je najbogatiji proteinima posle soje. Soja ima 34% proteina više nego juneće meso. Prema tome, ima zvanični, klasični nutricionisti pričaju da ne možete živjeti ako ne koristite životinjske proteine. Nije tačno. Što mi moramo koristiti životinjske proteine kada imamo prirodne organske proteine? Šta jede krava da bi nama dala tele da bi mi jeli to teleće meso? Jede travu, jede žitarice, a u zadnje vrijeme, nažalost, jede koncentrate i koji su puni antibiotika, puni raznih aditiva i zatrovano i još pored toga kada se životinja kolje, ona ima tako nevjerojatan strah. Taj strah ostane u ćelijama te životinje. Mi jedući to meso upravo još povećavamo strah i pravimo stres. Ne znam da li ste nekada vidjeli kada se na klanje vodi jare. Znači, mladunče od koze. Ako ga vodite na ishranu, isti čovjek ga vodi, isti povodcom, ono trči, ide i igra se. A kada ga povedete na klanje, iako ništa niste rekli, ono dere, zavlači konopac, pokušava da pobegne. Taj strah je neviđen, znate. Kao i čovjeka kada vode na streljanje.
To je. I da kažemo дека вие не конзумирате млеко, млечни производи и месо много време. Pa ja od 2002. godine ne konzumiram ništa od životinjskih namirnica. Konzumiram jaja od domaćih gajenih kokošaka koje se hrane žitaricama, po mogućnosti organske gajenih žitaricama koje kljucaju, jer volim mnogo da jedem zeleni luk, odnosno praziluk, a on baš bez jaja nije mnogo ukusan. Mada ga jedem i tada za vreme posta, pošto ga volim, jedem i bez jaja. Znate, jer namirnice životinjskog porekla, posebno meso. Meso je kisela namirnica. Meso, kada je kisela namirnica, zakiseljava krv. Kisela krv je podložna oboljenju virusnim bolestima. A da vam kažem, životinjsko meso je lešina. Mi jedemo lešinu kad jedemo meso. Zamislite, zakoljete to tele ili janje ili bilo šta, ostavite preko dana to meso na sobnoj temperaturi, vidite šta od njega biva. Znači, meso je najkvarljivija namirnica posle čoveka. Čovek je najkvarljiviji, pa onda meso. Znate, a mleko i mlečni proizvodi bi bili dobri ako se termički ne obrađivali. Ima, znači, mleko kada nije termički obrađeno, ima kalcijum, ima vitamine, ima proteine, ima enzime. A kada se termički obradi, ono postaje anorgansko i ukinu se većina vitamina i enzima, enzimi svi. Prema tome, pokušavam se setim, ali pobeglo mi je ime, jedan pisac knjige Lek za vas i lek za ceo svet, napisao je knjigu gde propagira presnu hranu. On tu govori da se i hleb ne peče, nego se suši na suncu ili zimi na radijatoru. I on je rekao, to je jedan Švajcarac nemačkog porekla koji je živio u Kaliforniji i on kaže, ja sam svojoj deci kad su bila mala dao mleko od tuberkulozne krave, nekuvano mleko i nisu se razboleli, znate. To je ovako jedna priča koju ćete vidjeti. Doktore, kako sekoj човек да препознаje дека има токсини во организмот? Еве, некои се жалат дека навечер не може да спие, споро се движи, нема концентрација. Дали тоа е знак дека потенцијално некој човек има токсини во организмот, и тоа представува темпирана бомба за неговото здравје? Pa čovjek kada ujutru ustane umorniji nego što je legao, kada nema volje za život, kada nema volje za rad, kada je trom, umoran, ni do čega mu nije stalo, znači da je njegov organizam zatrovan i da treba očistiti organizam. Znate, kada su toksini u telu, oni se nalaze u krvi, nalaze se otrovani nervi, sve je živo otrovano i tu nije moguće ni imati ni jak, dobar san. A bez sna, bez dobrog noćnog odmora, posebno je san značajan za regeneraciju srca. Tu treba se regeneriše. Kada sam govorio malo pre o ovome da je naš stvorac stvorio da budemo samoregulišući, on se stvorio da budemo i samoregenerišući. Svi organi našeg tela i delovi našeg tela se regenerišu, ali im moramo omogućiti da bi se regenerisali. Šta znači omogućiti? Znači dovesti krv do svake ćelije. Da bi doveli krv do svake ćelije, moramo očistiti organizam ćelijskom nivou. Kada očistimo organizam ćelijskom nivou, dođe krv, donese kiseonik, donese enzime, donese vitamine, donese ishranu i ta ćelija počinje da se razmnožava. Znači, počinje da se regeneriše. U
zvaničnoj medicini kažu jedva se jedino može regenerisati. Nije tačno. Regeneriše se svi organi i svi delovi tela. Ja to mogu... Pa duri i mozak, nervite? I mozak se regeneriše. U Šulcovoj knjizi Živjeti bez bolesti, znači lek za sve bolesti, lek za neizlečive bolesti. Piše da je on, tamo gdje govori u poglavlju o nervnim bolestima, on govori da je jedan čovjek koji je imao saobraćajku, kome su otklanjali veći deo mozga, bio je u kolicima i nakon 1,5 dana koristeći njegov program standardni ishrane i lečenja, za 1 dana on je ustao iz kolica i prohodao. Prema tome, ja sam napravio jedan program edukacije, jer ja nemam pravo da lečim, pošto nisam završio medicinski fakultet, nemam licencu za lečenje, ali imam mogućnost da obučavam ljude kako sami da se leče i da sprovode prevenciju, znači, u organizmu. Zašto imam? Jer imam udruženje Centar za prirodne alternative koji je registrovan kod APR-a. APR, to je znači Agencija za registre, je registrovan sa delatnošću za obuku za samostalno prirodno uklanjanje uzroka bolesti i prevenciju. Tako znači ja imam ovdje centar za edukaciju i napravio sam taj program edukacije gdje sam iskoristio kao osnovu standardni program Šulca, gdje sam dodao posle još i neke delove od Hilde Clark, lek za sve bolesti. Tu dodao od Mihajla Petrovića Todika petrolej, ekstrat zelenog horaka u petroleju i još od neke knjiga i napravio taj program koji traje mjesec dana, je tretman, s tim što je 3. nedjelja ista kao 1., 4. kao 2., pa je dovoljno da se taj moj program ima na sajtu, na internetu. Sajt je kućazdravljadub.com, pa se klikne na program edukacije i tu ima 3-4 stranice teksta gdje je opisano šta se radi prve nedelje, šta druge, koliko to košta. Piše ako možete da sprovedete u kućnoj režiji, sprovedite, ako ne, dođite na 15 dana edukacije, da se obučite, da možete druge 2 nedelje sprovesti. Jasno da se čovjek ne može izlečiti, ukloniti uzroke bolesti za mjesec dana, mora nastaviti duže. Malo sam pre pomenuo ovoga čovjeka koji je nakon 1,5 dana prohodao. Znači, zavisno je od individue do individue. Znači, taj program je tako ukomponovan da se za 15 dana mogu vidjeti prvi rezultati regeneracije. Jer ovdje je čišćenje organizma, a dobijaju se i određene tinkture za podsticaj regeneracije organa. Tako imamo tinkturu za jetru, žuč, bubrezi, bešika, imamo tinkturu za pankreas i još da ne nabrajam ostale tinkture koje postoje za podsticaj regeneracije. Sve organi se regenerišu. Ja to moram da kažem da sam na sebi isprobao. Meni su 2001. godine rekli da ugradim 3 bajpasa na srcu. Evo, vidite me da još uvijek pričam, hodam, nisam ugradio nijedan bajpas, uzeo sam zdravlje u svoje ruke. Pre 7 godina su mi rekli da zamenim oba zgloba na kolenima. Vidjeli ste da hodam bez štapa, bez štaka, da nisam zamenio. Nego sam uzeo i očistio organizam i uzeo i stavio određene preparate, odnosno sredstva za regeneraciju zglobova. To je ricinoso ulje, ekstrat korena gavezi, magnezijum ulje, zove se ulje, mada nije ulje, to je rastvor magnezijum klorida
u odnosu 1:1. Znači isti deo magnezijnog klorida, isti deo vode i to je magnezijno ulje, zove se ulje jer je masno i to i još ima znači ulje za obnovu tkiva ili BFC, to rade moje kolege, a ja to koristim. Doktore, да ве прашам, сега во денешно време многу модерно е, секој човек е нервозен и оди во апотека, купува лекови за смирување, за депресија, за едно, за друго. На некој начин тоа стана мода кај секој човек, не само во овие простори, туку и пошироко. Што вие предлагате кога човекот има голем стрес и никако не може да се смири? Pa vidite, pored ovog čišćenja fizičkog dela organizma, postoje još 3 čišćenja. Postoji emocionalno čišćenje, mentalno čišćenje i duhovno čišćenje. Znači, sva 4 čišćenja moraju se sprovesti da bi čovjek bio zdrav. Šta znači emocionalno čišćenje? Emocionalno čišćenje znači da treba ukloniti sve negativne emocije. Jer negativne emocije izazivaju stresove, izazivaju bolesti. Oni su okidači za bolest. Znači mentalno čišćenje. Mentalno čišćenje znači da nema negativnih misli, da nema zavisti, da nema zlobe i tako dalje. Znači, jer Justin je još rekao, kakve su vam misli, takav je život. Duhovno čišćenje je veoma značajno, jer mi smo opsednuti hordama demona. Mi moramo očistiti demone. A šta znači očistiti? Ima jedna knjiga Potpuno očišćenje od raka od Kaldomovi, gdje je Nancy, supruga od čoveka koji je drugi pisac, napisala 8 poglavlja. Ona je nutricionista, a on je grčki pravoslavni sveštenik u Americi, ali je završio i psihologiju. I ona je napisala 8 poglavlja, to je u suštini čišćenje organizma. 3 poglavlja je napisao ovaj njen suprug, to je emocionalno čišćenje, duhovno čišćenje, mentalno čišćenje i duhovno čišćenje. Ja moram da kažem da sam ovo duhovno čišćenje pročitao jedno 5-6 puta i nisam ga mnogo razumeo, ali ja sam sproveo duhovno čišćenje sasvim na svoj jedan prirodan način. Otišao sam u manastir Svete Trojice ujutru, bio sam na jutarnji, za to vreme sam posle bio na liturgiji, pričestio se, sveštenik mi je, prvo sam se njemu ispovedio, on mi je očistovao molitvu za oprostaj, onda sam išao, ima tu jedna kaca gdje ide ladna voda, 3 puta se potopio tu kacu, uveče sam bio na jelosvećenju, da se čita 7 odlomaka iz Evanđelja i pričestio. Ja mislim da je to meni bilo duhovno čišćenje. A ovo Nancy u svojoj knjizi, tu u prvom uvodu knjige piše da je majka umrla od karcinoma, da ona bila bolesna od karcinoma, da su se roditelji razveli, da ona jako mrzla svoga oca i tako dalje. I onda kaže da je pored ispovesti veoma značajno oproštaj. Oproštaj. Ali oproštaj ne što kaže ja ti praštam, nego da to doživiš da si oprostio. Ona je to svome ocu koji je umro, preminuo, pisala pismo moleći ga za oproštaj. Ali to je pismo čitala pred ogledalom. I sve dok se nije lice promenilo, dok nije dobila transformaciju lica, dok nije prestala čita. Tako da je njoj tada karcinom prestao. Bez oproštenja nema značenja. Prema tome, značajno je da vi oprostite svima i da sve ostale zamolite da oni vama oproste ono što ste uredili ili Bog zna šta ostalo. Prema tome, bez oproštenja nema značenja. Zato, dalje, kad govorimo o stresu, kad govorimo o tome, nema ništa važnije od vašeg zdravlja i života. Prema tome, čemu sekiracija? Čemu stres? Sve što se desilo, vi izmeniti ne možete. Sve što će se desiti bez vašeg uticaja, izmeniti ne možete. Čemu sekiracija? Nema sekiracija. Ako vas neko vređa,
Okrenite mu leđa. Stres je naš odgovor na stresora. Znači, spolja nas neko nervira ili nešto, svejedno, šta nas nervira i mi na to odgovaramo. A što moramo odgovoriti? Ne moramo odgovoriti. Ako ne govorimo, nema stresa. Nema se gleda. Niko se nije smrzao što je izašao go na -50, nego što je dugo ostao na -50. Prema tome, mi smo emotivna bića. Mi ne možemo sebi da baš učinimo da se ne trgnemo kad nas neko uvredi ili nešto se desi. Ali ne treba to dugo traje. Da dugo ne traje, potrebno je uraditi Isusovu molitvu. 10 puta ponovite Isusovu molitvu, vi ćete se smiriti jer molitva smiruje. Kad se smirite, znači nema dugog stresa i nema oštećenja organa i organizma u našem. Da, paralelno sa to vi imate ovdje kao mnogo dobri tinkturi, nervi 1, nervi 2, koji го smiruvат nervni sistem i kako što rekovte, pravata regeneracija na mozok. Pa da kažem, Bog je, pošto je stvorio čoveka, on je stvorio i sve bilje i sve ostalo. Sve što treba čoveku, bilje, raste u njegovoj blizini. Evo, pored mene raste rusa trava. Ona mi treba za vid. Treba mi još za nešto. Ja je nisam znao koristiti. Prema tome, svaka boljka ima svoju biljku. Moramo samo naći načina kako da tu biljku upotrebimo da bi uklonili boljku. Međutim, ovo u sadašnje vreme nije dovoljno jedna biljka, nije dovoljno jedan lek, jer je sve zatrovano, potrebno je sprovesti program, a ne samo jedan lek. Prema tome, mi imamo tinktura za nerve, i nerve 1, nerve 2, nervi 1 za smirenje, nervi 2 za obnovu nerava. One se same mogu koristiti, ali nisu toliko delotvorne. Mora se očistiti organizam da bi moglo to da deluje u potpunosti. Ko dojat kad vas pacijenti, vi što im prvo velite, ke će pomogneme, ama mora da verujete vo to što ki vi go kažem jaz. Ako ne verува ona što vi go predlagate, tuka nema spasu. Pa vidite, kad mene zovu ljudi i pitaju da li vi lečite to i to, kažem ja ne lečim. Bog leči. Ja pripomažem. Ovo malo sam pomenuo pre sajt. U tom sajtu je znači osnovni standardni program. A kad tu nije iznešeno za pojedinačne bolesti, za uzroke pojedinačnih bolesti. Kada dođe edukant ili ovdje komitent kod mene, kada dođe, kada razgovaramo, tada otkrijemo šta treba još on da radi. Ali osnovno je da je bitna vera u izlečenje. U izlečenje i vera u Boga. Bez te dve stvari nema izlečenja. Ako neko ne veruje, meni je bio sam grub, meni je neki gospodin Budimir Pantelić zvao, trebao je da dođe ovdje 24. februara na tretman i kaže, da li će to meni pomoći? Rekao sam, neće, nemoj dolaziti. Čim pitaš da li će, ti u to ne veruješ. Znači, čim pitaš da li će, to je sumnja. Čim je sumnja, čim je crv sumnje uvučen, nema izlečenja. Nego veruješ, idem da mi to pomogne. Jer velika ima, pored motivacija koje je akademik Sitin napisao da on leči sve neizlečive bolesti motivacijama. U Srbiji ima 14 knjiga prevedenih njegovih, a ima na YouTube-u, to možete i vi vidjeti, na YouTube-u njegove motivacije, on leči sve motivacije. Šta je motivacija? Motivacija je da vi stalno ponavlja nekoliko rečenica koje su značajne za izlečenje tog organa, ponavlja
ponavlja i to naša svijest postaje prihvata i daje naloge organizmu da to sprovede. Jer organizam sam sebe leči ako je dobar imunni sistem. Znači, sam sebe lečite ako je imunitet dobar. Ako je imunitet osposobite, a ovdje je kod nas glavno osposobljavanje imunog sistema. Докторе, втора работа, сакам да ве прашам, дијабет е многу расширен, распространет низ кај многу луѓе, опасна болест. Вие овдека ја решавате на доста едноставен начин, да кажем. Pa, nastavit ću reći o dijabetu, ali sam zaboravio sad da završim ovo o stresu. Znate, nama je tvorac ili Bog stvorio najsavremeniji kompjuter svemira. Ne sveta, nego svemira. On nam je dao mozak, što je hardver našega mozga, našeg kompjutera. Dao nam je to je operativni sistem našeg kompjutera. A mi sami stvaramo aplikativni sistem. Mi stvaramo programe aplikacije. A šta je to? To je naša pamet i naš razum. A pamet se stiče iskustvom, čitanjem, gledanjem i tako dalje. I razum. Ali znači, mi svojom pameću moramo delovati na operativni sistem, na naš da da nalog svijesti i posvijesti da se sprovede ono. Prema tome, ako mi kažemo nema sekiracije, nema stresa, ovo što se desilo, to je prošlo, to za mene više ne postoji. Prema tome, nema ni sekiracije, nema ni stresa. Moramo biti spremni da upravljamo sami sobom. Prema tome, to je ono za prethodno pitanje. A ovo oko dijabetesa, ako očistimo kompletno organizam, očistimo jetru, očistimo pankreas, očistimo sve na ćelijskom nivou, znači krv će moći da unese insulin u ćelije, da smanji nivo šećera u krvi, znači kad je očišćen ceo organizam, onda počinje pankreas da luči insulin. A ako je ranije bio rezistentno na insulin, bilo insulina, ali nije mogao da uđe u ćelije, sada se to rešava. Evo, danas ćemo svratiti u Bajnu Baštu u Vilu Hacijendu i ja mislim da će govoriti gospodin Mirko, koji je došao sa insulinom i ja sam bio kod njega prekuče i on mi kaže, znate, ja ne udaram sebi injekcije, a šećer mi je 5. Ja sam odlično. Znači, samo za 10 dana rešio problem. A imao sam i čovjeka koji je sebi davao 30 jedinica insulina ujutru, 20 uveče, bio je 15 dana ovdje, skinuo je na 10 ujutru, otišao je i nakon 3 mjeseca kada je primjenjivao i dalje program života na ovaj način, gdje nema namirnica životinjskog porekla u ishrani, on mi je javio da više ne daje sebi insulin, da nema povišen šećer. Bravo. Fenomen je Čedo Jovanović, čovjek koji 3 pati preležao korona, pluća za nikade, što se veli. Međutim, to je spas поборај кај вас и го најде. На Чедо Јовановиќ беше многу потресна приказна, бидејќи буквално неговото здравје беше целото нарушено. Pa Čedo ovdje Jovanović došao je malo nasilno, jer je baš nasilno došao, jer tada nisam imao mjesta, pa je spavao u sasvim drugoj sobi, ovdje je sedeo za ovim stolom, na ovoj trosedu je tu sve je sedio i koristio te preparate, a išao je samo gore na potkrovlje kada je morao da ide na krestiranje i u kadu i tako dalje. Čedo Jovanović je 3 puta preležao koronu, 3 puta imao upalu pluća, 1 put imao infarkt pluća, imao je jako visok pritisak, ne sjećam se tačno, ali mislim da je imao gornje 270, donje 120 kada je bio u Budvi, kada je posle 3 dana tog visokog pritiska mene zvao da dođe ovdje. Čedo Jovanović je bio jedan veoma disciplinovan
edukant. On je sve sprovodio, kako smo rekli ovdje, i kada je došao, jedva je izašao u stepenice, nije mogao da izađe jer nije imao kapacitet pluća, iako je bio vaterpolista, pre toga je bio ronioc. Jedva je izašao, nije mogao da napravi 3 udisaja vežbe disane gimnastika po Srednjikovoj, gdje se radi samo udisanje, ne vodi se računa o izdisaju. Maksimalno 3 i stane, a ja radim 96 ponavljanja. Nakon 7 dana je već bio mnogo bolji i počeo je da sprema ovdje doručak, ručak i večeru nama, meni, Milesi i saradnicima koji su naši ovdje bili. Bio je veliki kulinar i veoma je to uspješno spremao. Pored toga, kad je došao, ja sam njoj rekao, ja se ne slažem svojom politikom. Međutim, Čedo Jovanović se ovdje pokazao sasvim u drugom svetlu. Nije to onaj Čedo Jovanović koji se pojavlja na televiziji. To je veoma emotivan i human čovek. On ima 4 dece i veoma je dobar otac, a i dobar je u komunikacijama. Nije onako drzak i nepristupačan kao što je na televiziji. Ja ranije nisam mogao da ga smislim, moram da vam kažem. Ja ga nisam podnosio jer znam ga još, rekao sam, znam ga kad je držao govor na Terazijskoj česmi kao onaj pokret studenata i tako dalje. On tada nije imao ništa, nikakvih zvanja i ne znam čime se bavio, sem što je počeo u politici da se bavi. Njega u politiku ne priznajem jer je on rusomrzac i on zahteva za odcepljenje Kosova, za priznavanje Kosova, što ja ne mogu da shvatim i tako dalje. Ali kao čoveka ga, pa sad sam se nasmejao, u oktobru mjesecu je bio sajam knjiga, ja svratim na štand Vojislava Šešelja. I tu svratim i on znaš popiti, ja kažem da jednu kajsjevaču. I kaže, što izleći ono skota? Kaže, gospodine Vojo, on za mene nije skot, on je za mene čovek. Prema tome, nemoj tako govoriti. I u ratu neprijatelj previja i leči ranjenika neprijateljskog. Ne ubija ga, nego pokušava da mu spase život. Prema tome, ja Čednju politiku ne priznajem, ali njega kao čoveka, svi smo ljudi, svi smo Božja bića. I kako je se ga Čedo Jovanović posle ove vaši tretmani? Pa evo, pogledajte ga na televiziji, vidite ga, svaki dan je skoro na televiziji, vidite kako priča, funkcioniše, a nije išao na izbore jer je 2 godine bio bolestan i zato nije išao na ove prethodne izbore. On je osposobio pluća i kad je otišao odavde, otišao je posle na more sa decom i bio je na jednom bazenu. I preronio je bazen tamo i nazad. I onda kad je izašao iz bazena, digao je ruke ovako, deda, rade pluća. To mi je posebno video. Jetra, главен мотор во организмот. Што предлагате на нашите гледачи како да очистат својата јетра? Pa jetra je glavna laboratorija našeg organizma. Ona prečišćava sve ono što smo uneli u hrani i vodi, sve otrove ona prečišćava. Jasno, ona prečišćava i alkohol. I kada pijemo mnogo alkohola, vršimo cirozu jetre. Znači, ne može, jetra se čisti i najbrže se regeneriše jetra. Ali, da bi se regenerisala jetra, potreba očisti jetru, ali treba očistiti i bubrege, i debelo crevo, i ceo organizam. Jer ako očistite samu jetru, a niste očistili bubrege, krv prođe kroz bubrege, pa ide kroz jetru, pa opet zaprlja jetra. Ide kroz debelo crevo, jer sva krv prođe kroz debelo crevo, ide opet jetra i opet zaprlja. Znači, treba očistiti kompletan organizam i onda se očisti i jetra i regeneriše. A najbolje čišćenje jetra je vrlo jednostavno. 3 dana pijete jabukov sok, najmanje 6 časa
sveže ceđenog soka, ne kupovnog iz prodavnice, 3 dana i onda svaki dan vršite klistiranje debelog creva, idete u kupku sa toplom vodom u kadu i 3. dan pijete isto 6 čaša soka i pijete još 2 decilitra maslinovog ekstra djevičanskog ulja i 2 decilitra soka od limuna. Gutljaj po gutljaj, znači gutljaj maslinovog ulja, gutljaj limunovog soka na svaki 15 minuta. I to ako počnete da pijete u 7 sati uveče, popijete do 10, pola 11, zavisno koliko ko ima jak gutljaj. U knjigama koje sam ja čitao piše 3 kašike supene soka ili solima, ali ko će to kašika kada ležite, najbolje ja to stavim u flašicu od nek soka, 200 ml, i onda nagnem gutljaj jednog, gutljaj drugog. Mora jedno za drugim, jer maslinovo ulje i sva ulja izazivaju nagon da dođe lučenje žuči. A kad se luči žuč, jetra luči žuč, ona ide kroz žučnu kesu i pošto izlazi žuč, ona iznosi i kamenje iz jetre i iz žuči, a limunov sok rastvara kamenje, a pre toga pijenje 3 dana jabukovog soka, jabučna kiselina rastvara kamenje u žuči i žučnoj kesi i u bubrezima i zato je očišćene jetra. Lečite i ciroza na jetra? Ciroza najte se leči. Da. Uklanjaju se uzroci, a kad se ovo radi, onda se... I dođemo сега до one najtežke bolesti. Вие пред да го почнеме разговорот рековте дека сте имале еден пациент овде кај тешко болен со карцином на мозок, дојдол овде кај вас и вие сте му помогнале. Pa to nije jedan, bilo je više, ali ovo je jedan dečko čovjek. 51 godinu, on je došao ovde sa 4. stadijenom karcinoma koji je operisao. I obišao je sve klinike i laboratorije, čak su neki rekli da sam ja šarlatan, da sam prevarant i tako dalje. Ali on ipak došao ovde, bio je 15 dana, mnogo se dobro osjeća i zvao je neki dan da dođe opet za 3 mjeseca ponovo ovde. Што ќе им предложите на нашите гледачи наутро кога ќе станат? Прво будење, што да внесат? Вие многу пати велите пола литар вода, лимун и мед. Pa ovako, znači potrebno je da se izvrši alkalizacija krvi. Da krv bude bazna. Da bi krv bila bazna, potrebno je ujutru uraditi nekoliko stvari. Prvo, čim ustanete, treba popiti 2 decilitra vode. Trebala bude mlaka, ne vruća i ne hladna, jer kad ustanemo mi se umivamo. Peremo lice s polja, peremo oči, ali trebalo bi oprati i naša creva i naš organizam iznutra. Prema tome, popijemo 1 čašu čim ustanemo, odemo od toaleta, izvršimo fekalisanje, još 1 čašu, istuširamo se još 1 čašu, dođemo u dnevni boravka ili kuhinju, uzmemo pola kašičice sode bikarbone, stavimo je, možda se dodaje i opet kašika meda i natočimo mlake vode u to, rastvorimo, popijemo. Mi smo znači ranije popili 6 decilitra vode i ovi pola litra vode, to je 1,10 litara, još popijamo pola litra, mi smo popili dovoljnu količinu vode. Bez vode nema čišćenja organizma, jer nema šta da iznese toksine ako nema vode. Znači, to je neutralizacija sa sodom bikarbonom. Isto se to može uraditi i sa limunovim sokom. Kažu da je limun jedina namirnica koja je kisela, ali je u osnovi bazna. Prema tome, jedan
polovina soka od polovine limuna ili celog limuna se iscedi, doda kašika meda. Med se dodaje, mnogi to ne dodaju, ali glukoza je veoma značajna za mozak. To je ishrana za mozak. Prema tome ujutru, ako vršimo alkalizaciju krvi, trebamo damo i ishranu mozgu. A ishrana mozga je glukoza. Bez glukoze nema ishrane mozga. Pa je dobro jedna kašika mnogo značajna za ceo dan, za pokretanje funkcije mozga. Кажете ни вие овдека, сега моментално се наоѓаме во село Дуб, колку е надморска висина овдека, затегна прекрасна природа, чиста еколошка средина. Pa vidite, ovdje je nadmorska visina 580 metara. Ovdje gore, gdje mi je Vidikovac, već je 10 metara više. Vidikovac je Околу 600 метри. oko 600 metara. To je jedna od najboljih nadmorskih visina za razvijanje, odnosno regeneraciju eritrocita, crvenih krvnih zrnaca. Ovdje je čist vazduh, ovdje je jako dobra ruža vetrova. Imamo istok, imamo zapad, imamo istok, imamo zapad, imamo sever, jug, tu se vetrovi sudaraju, čiste, a voda je jako zdrava. Radio sam analizu svih naših izvora koje ja ovdje koristim. To ima sve minerale koji su potrebni, nema ništa suvišno i veoma je zdravo. Ovo je pored, da kažem, edukacije, jedna vazdušna banja. Загрижувачки податоци имаме дека млади деца, 14, 13, 12 години се екстремно гојазни, благодарејќи на лошата исхрана, а родителите тука не преземаат никакви мерки. Едноставно, нашите деца се ранат не сите, него поголемен број нездраво. Pa vidite, problem je u ishrani. Problem je u tome što se unosi hrana koja nema sve nutritivne elemente. Želudac je pun, ali mozak ne dobija nalog da je se organizam nahranio. I onda biće, odnosno čovjek koji jede, on je još gladan. On je još gladan i koji želudac pun. A onda to je što se prejeda, to se sve polako pretvara u masnoću i taloži kao mast. Taloži kao mast. Znači, a pored toga mala je fizička aktivnost. Čovjek mora uneti toliko kalorija koliko ih može potrošiti. A ako ih ne potroši, one se talože. Prema tome, mora se uneti toliko energije koliko može potrošiti. Како да ги едуцираме родителите дека децата треба да ги здраво храниме? Mnogo je teško u ovo vreme djecu zdravo hraniti. Jer pored svake škole postoji neka prodavnica brze hrane. I djeca, iako im roditelji spreme užinu, koja je zdrava, ako im spreme namaz od marmelade ili pekmeza koji nema šećera, koji je samo od voća napravljen i tako dalje, on će to baciti i uzet će višu ili paštetu ili šta ja znam, neku zemičku koja je od belog brašna, koja je otrov za organizam. Да не забравиме ово да ја прашам, вие многу пати потенцирате дека секој човек треба да јаде луто и во што поголеми количини. Зошто е здраво луто? Pa zdravo je ljuto mnogo, da kažem, sve samo paprika i biber i sve ljute namirnice i gorke su veoma zdrave za organizam. One dolaze u želudac i nadražuju želudac da on počinje da funkcioniše. A ljuta paprika je veoma značajna jer ona je ta koja naterija krv da prorade kapilari. I zato je lek za protiv infarkta cirkulacija. Cirkulacija je ekstrat čili paprike u rakiji, a ja još kombinujem i ekstrat đumbira u rakiji s tim što oni koji piju
beta blokatore, lekove za srce, ne smiju da koriste đumbir, znači moraju samo čili papriku. Ta čili John Christopher, doktor koji je jedan od prethodnika i učitelja ovome Šulcu, on kaže da je izlečio više od 10.000 ljudi samo davajući po 360 kapi čili paprike, izlečio od infarkta. Jer kada se uzme ta čili paprika, ona da mogućnost da prorade krvni sudovi i srce počne da funkcioniše. Recite, koji ste imali zdravstvene probleme pa ste došli kod doktora Milovana da potražite spas za vašu bolest? Da, prvo da vam kažem da sam imala koronu 2021. godine. Zatim, posle korone sam imala opet slično koroni, samo bez temperature. I još jednom sam imala slično koroni bez temperature. I sad kad sam došla u Srbiju iz Australije, gde je leto, a ovde zima, dobila sam veliki kašalj, gušenje, osjetila sam šištanje u plućima i shvatila sam da je vreme da potražim pomoć. Prethodnih godina sam gledala doktora Milovana preko medija u Australiji, ali pošto 5 godina nisam dolazila u Australiju, onda je bilo pitanje kad ću da dođem. Kad sam polazila sada na godišnji odmor, ja sam razmišljala da li ću imati vremena da dođem kod doktora Miloševića. Desilo se tako da sam pri sletanju maltene dobila prehladu, grip, kašalj. A pošto sam dobila i malo unuče od svega par dana, ja sam shvatila da meni nije mesto pored mog malog unučeta, da mu ne bi prenela moje probleme. Ja sam nazvala doktora Milovana Miloševića, dobila sam gospodina Batu kao njegovog asistenta i zamolila da me primi odmah, jer nisam mogla da dišem, nisam mogla da spavam, nisam mogla da pričam, nisam mogla apsolutno da živim. Disajni putevi su u pitanju. Uglavnom, gospodin Bata je rekao da ne može da mi primi u Dub, ali da ima i objekat lep u Bajinoj Bašti. Ja sam prihvatila odmah. Ja sam rekla, ja želim odmah da dođem zato što verujem u ovaj tip lečenja. Alternativna medicina, znači. I kako ste sada? Kako sam saznala? I kako ste sad? Kako sam sada? Mnogo, mnogo bolje. Ne mogu da kažem da sam 100% izlečena, ali sam na putu ka izlečenju. Znate, ja sam danas 5. dana ovde u Bajinoj Bašti i jako sam zahvalna i doktoru Milovanu Miloševiću i cijelom ovom timu koji ovde nas poslužuje, sestre, svi ovde da su vrlo ljubazni. Često nas pitaju kako smo, da li nam nešto treba. Mislim, stvarno za pohvalu, apsolutno. Da ne misle ljudi da je ovo neka reklama koju ja treba da naplatim, ni slučajno. Ovo je čisto iz srca, iz mog ličnog iskustva i sve vas pozivam da se prizovete pameti, da prihvatite zdrav način ozdravljenja, a to znači alternativa. Zdrava kuća doktora Milovana Miloševića. Pa s obzirom da imam 75 godina, pritisak, cista na dojci, uopšte jedno teško stanje u kući. Malo sam bila apatična i onda su me deca poslala ovde. I kako se sad osjećate? Sad se osjećam odlično, s obzirom da se pridržavam ovih svih stvari koje dobijam, ovih tinktura. Osjećam se odlično, mada još malo sa hodom lelujam. I ovdje ostajete još koliko dana da bude sve u redu? Pa do 15 dana. Do 15 dana. Pa imao sam i što kažu staričkih problema, znate, bol u nozi, onda uopšte mislim i disanje i tako to. Mislim, ovdje sam došao da se malo osvežim, da se prečistim, da dovedem organizam u normalu, što kaže ovako. Ipak živjeti u ovim sredinama gdje je malo i smoga i svega i stresa, ovdje je tamo ono što čovjek može da kaže da se smiruje, da se dovodi u normalno stanje pre nego što je ono to bilo. Kako vam ide ova celokupna terapija, jer dobro podnosite? Ovo je izgleda studiozna terapija, jako je to proučeno i dobra terapija. Terapija koja nikome ne smeta, baš ono osvežava. Znači, pre nego što sam došao ovde, možda sam malo teško i hodao, ali evo ovde sam
na neki način i oslavio onoliko koliko treba malo da spustim kilograme i to mi mnogo prije i mnogo znači. Mislim, sam sistem kako je ishrana i uopšte boravak ovde zamišljen, apsolutno mi je odgovarao u potpunosti. Šlogirao sam pre 15 dana. Dali su mi na otpustu aspirin i C vitamin. To mi je terapija. Čuo sam i gledao sam na YouTube-u i na televiziji gospodina Milovana. Verujem u poštenje i u preparate prirodne. Jer vitamin C i aspirin teško mogu da nešto učine. Vitamin C, ja svakog jutra uzmem pola limuna i mlaku vodu. Eto meni vitamina C. Ali desilo se što se desilo. Imam povećan šećer, imao sam, na insulinu sam, svako večer sam se bockao, ujutru pio tablete. Od kad sam ovde, šećer mi je non stop ispod 6 bez insulina. To sam ostavio. No, jutro si bio 4,7. Ja sam poneo za svaki slučaj dvopek, a ako padne šećer dole da uzem malo skroba. Međutim, ništa. Ispod 6. Kako podnosite ovu terapiju? Pa, odlično. Nikako ja nemam mučinu, probleme, čišćenje organizma. Zna se na koji način se to radi. I to je čovjek ako je spreman na to, nikakav to problem nije. Baš nikakav. Ova se vašite paravnuci? Pa eto, to je najveće bogatstvo. Ja imam 3 pravunuka, to je 2 od ovog momka gore što je na ovoj gornjoj slici, 2 sina, jedan ima 7 godina, jedan ima 4,5 i treći je od one devojčice što je njen brat drži u krilu. To su znači 3 unuka. Kažite mi, možete го дадеме javno vaš telefonski broj za gledačite u Kumanovi Makedonije? Mogu da dam, znači ide ono 00381 381, pa onda ima 0, ne bez 0, 60 355 426, pa ima 060, opet 60, ne treba 0, 60 3 5 7 6 9 9 i ima 31 3 5 8 6 9 9. I ima na internet kućazdravje.dub.com. Jeste. A bit će uskoro i samo Milovan Milošević, novi sajt, tako da će dovoljno samo da ukucaju Milovan Milošević i sve će imati. Kažite mi, kako vi pominuva jedan den na vas kога će se razbudite rano nautro u 5 časot do večerta? Što raboti Milovan pokraj ovije ubovi raboti, što pomagate na ľuѓето? Pa, Milovan ima 87,5 godina i mnogo je mator da bi nešto radio što je radio. A ono što mi je najteže, imam degeneraciju žute mrlje i ne mogu da radim ono što sam najviše voleo, ne mogu da čitam više knjige. A ja nisam živio bez čitanja knjiga. A knjige sam čitao uglavnom one koje su mene zanimale, a to su znači knjige iz oblasti prirodne medicine. Neki to zovu alternativa, međutim, ja to zovem prirodna medicina, jer prirodna medicina nastala pre ove zvanične medicine. Otac medicine je Hipokrat. Hipokrat je rekao, neka vaša hrana bude lek, neka lek bude hrana. Ali rekao je još jednu rečenicu koju retko ko hoće da kaže. On je rekao, uzrok svih bolesti su vaše greške i vaši grehovi. Znači, niko nama nije kriv za naše bolesti, nego mi sami. Znači, to mi je žao što ne mogu da čitam, a tu bi se mnogo nađe nekih reči i rečenica u raznim knjigama koje baš i nisu mnogo
pristupače. Ima recimo mene dva pisa koji su jako dobri, recimo Lazarov. Ima dosta dobrih knjiga iz oblasti prirodne medicine, ali zagovara reinkarnaciju. Tako Malahov ima 60 napisanih knjiga. Također zagovara reinkarnaciju. Mene je to jako mnogo mučilo i ja sam pitao 2-3 igumana manastira zašto, da li ima reinkarnacija. Kaže nema. I niko mi nije objasnio zašto nema. Ali ja sam posle nakon mnogo vremena došao do zaključka, ako ima vaskrsnuća, ne može biti reinkarnacija. Kako će se moja duša 5 puta reinkarnirati? Ne može. Ako je duša moja, ona je moja i nema reinkarnacije. Tako da i u tim knjigama, i Lazarevu i Malahov, ima stvari koje su jako dobre. Uzet ćemo ono što je dobro, a ono što nije dobro nećemo primenjivati. I da ne zaboravim da vas prašam, da li vašite tinkturi pomagaju za multiple sklerozu? Pa vidite, multipla skleroza je nervna bolest. I ima jedno poglavlje u mojoj knjizi, generalni remont organizmove zamjene organa i delova tela, gdje se priča o nervnim bolestima. Ja to poglavlje nisam izmislio, ja sam to poglavlje prepisao iz knjige doktora Šulca, Lečenje neizlečivih bolesti. Tamo je on to napisao i tamo je napisao da se leči i multipla skleroza. Multipla skleroza, kao i sve ostalo, mora se očistiti kompletan organizam. Kad se očisti kompletan organizam, očisti se sve ćelije, očisti se i ćelije nerava i onda će moći da dođe do regeneracije. A da bi došlo do regeneracije, koristi se nervi 1 i nervi 2. Nervi 2 su ti za regeneraciju nerava. Znači, tu je problem ovojnice nerava u mozgu. Dolazi u kratkog spoja u mozgu. Kad dojete li v Kumanovo da držite jedno predavanje na našата publika za zdrav način na život, iako imate 88 godini, može bi ke ve donesem v Kumanovo da se nadevam ili? Pa ja ću rado doći da držim predavanje, ali ja sam mator, a problem je ove žute mrlje i ne mogu da vozim. To mi je problem. Znači, problem je dolaska u Kumanovo, ništa drugo nije problem. Благодаря. Кого би сакали на крајот во ова прилика да поздравите? Ви имате доста пациенти од Македонија, да кажеме, кои сте им помогнале во оние најтешки моменти и да поздравите некого друго во Македонија? Pa znaš, pozdravio bi sve koji su bili ovdje, a i sve one koji nisu bili ovdje, a pitali su i tražili nešto da im dam. I pošto ja ne mogu da šaljem ove moje preparate van zemlje Srbije, mnogi su uzimali preparate u Vranju. Dolazili su čak iz Skoplja u Vranje, pa su uzimali, a najlakše je da se to dostavi do Preševa. Preševa je blizu Kumanova, tako da je moguće to uzeti. I ja bih pozdravio sve koji su bili. Bile su dve dame, dve sestre iz Skoplja koje su donele, rekli su donele petrolej iz Krulja, a to je voda koja gori. Ima u Krulju, u Albaniji, jedan izvor i ima česma u dvorištu i kad se upali šibica, ta voda gori. To nije petrolej, to je znači, jer petrolej je derivat nafte. A derivat nafte se dobija samo rafinacijom nafte. Ali ovo voda prolazi kroz, to ja sad mislim, voda prolazi kroz uljane naftine škrinjce i uzima deo nafte i zato gori. One su donele vodu, to su probali. Imam recimo jednog gospodina koji je direktor jedne velike firme, koji je bio ovdje kod mene 15 dana kod doktorke Milke u kući i koji se dobro osjeća i malo pre pola sata se s njim razgovarao, da on ne pominjem ime, nije upodno sada imena pominjem. Ali da него сте му помогнале да своето здравје го врати во идеална положба.
Malo pre je rekao da se jako dobro osjeća, da nastavio da se ponaša onako kako su razgovarali, da ne koristi namirnice životinjskog porekla još uvek i eto. Evo da kažem neka ova seka što gostujeme selo Dubca navodja 26 km od Zlatibor, 20 km od Tara i koji seka da dođe može mnogo ljesno da ve najde. Pa, Dub se nalazi između Užica i Bajine Bašte. Bajina Bašta je pogranično mjesto sa Republikom Srpskom, a Užice svak može da zna gde je, pređe preko Kadnječe, ako Bog da uskoro se prokrepa za par godina i tunel kroz Kadnječe, pa će mnogo lakše i brže doći. Благодарам što odvojite vrijeme da zboruvate za televizija Plus Kumanovo i ja svi posakувам уште mnogo zdravje i ovие книги со задоволство ќе ги прочитам јас и ќе ги препорачам на сите кои сакаат да имаат здрав и нормален живот. Pa, Bogu hvala za sve, a i hvala vama koji ste došli da me razgovarate sa mnom, prevalili tako veliki put. Vama je trebalo 6 sati iz Kumanova od ovde. Napravili ste veliki trud da pomognete, da informišete ljude, jer ljude je bitno informisati. Nikoga ne treba ništa ubeđivati. Ako ga informišete, ako je pametan, on će informaciju iskoristiti i hvala vama što ste došli. Ви благодарам и многу успех. Тоа беше разговорот со почитуваниот доктор Милован Милошевиќ од село Дуб и ви посакувам пријатна вечер.